tuge undu umwe ni ndaugite tikahika ndio ndonire mathi maundu mari agirira ngirigwo muthuri akoe waki no ureretwo micii na gucanio ri ndarigwo muthuri oke twetithia kinjagithagia thayo tweke ngure TV ni ndionagira but ni ndendaga ciana urona mwiri tutendete kuika I know ni ingi marathikiriria kuri aria me fantasy ya kuika no maundu maria ndoni mami agerera ri thina mena kihiko for good koguo ni ndiendete kuika ndendete ciana na mundu twacemania nake ni ndamwiririo ngimwira no uheire reason ya kuhika no for now ndienda nginya kuigwa kindu uhiki nothing na ni uyu uguo atutiakinyaga tutingiarije ndeto icio ni ndendete mwana na njikare gwitu nio ndirenda undeithie o anything njikare gwitu so ni twakinya tugicemania na ithe wa ciana ciakwa na ngikorana na mundu tendaga kuhikania yes in fact adore ni mabure managa muno no wega kwaria mahari na tuthie hema acha ni maneo beti maneo gututithire kumania hau guthie nginya haria tugacemania matu-ini maneo wakorire nake wakori onge ndarenda ndendete kuhikania at all no ni mwekora no nake he maundu agereire agikorwo nani mundu utendaga kuhika so ni andu matarenda any commitment twigikora ndingiuga ni twendanite tura ndimandetaga ati sijui wendo inyo anything o mundu ebita na maundu make I was just a bitter person by the way na ndarikana mami ekagwo ri ngamena arumi othe so nake ndikaraga ndimuigire mutingo we ndimuigire uguo mutingo akinye ndumire ono hana papa we nake ri anjigirio mutingo we uria ona we hana ngania tondu nake ari na karuano agereire so tugikora tutineka any commitment from the beginning na mwana nioka ni it was a blessing to me ndu wa kugia mwana tondu yo niyo yari idea ni ndenda kuhe mami mwana ndaga tondu atigagwo mucie wiki ona ni ndrecirio mami ni nabata na nginya ni na family ni mami ndreciria but on the way ngikora riri mundu twacemania nake ni directly opposite no he mundu kora personality ti yaku interest ti yaku and everything na ru tondu ndunaingirana na mentality ya kurani mundu muturani ri I didn't care uria hana we anything characteristics yake we anything no njuge ati rimwe ri ngoma ni ahuthagira kanya kau ka ignorant na ringi kau ka bitterness ya past agatuma wikore handu tangire kurire if you could only forgive and start all over again yes nito rikorire tiga mirigo thi ohera baba wanyu tiga maundu macio tiga maundu matiku GP ne jihoru the bitterness GP ne ona ngai ari ukagukora thi magakora we no kuihuria ni ndari ruo ndari a female chauvinist ni ndakenaga tuyukirira mundu rume uguo tumunie ndareci gaga bute wewe kondo kilimani mams kura horaro mewende kuingira kuria ningigure gukundu matengeragio tu no ndige kuinanga matengeragie you know so the hate was too much because I could see the struggle with my mom ni angia twikire mundu no ni tondu ekorire ringi ina relationship dio ni ate makiranaga ona dio no murumu kana mwega I'm not here gutetera mami kana muthe dio ni kimorana so ni ndaigua hitite a partner wona dio hatiri faida so ni twagikorire finally ndakorire we have a lot of different ni ngimwita ngimwira hau twakinya ri hidio ndaingira ri ngituika so depressed ni gukora ri now like well tutikaranagia tukiwate tugite guku ni kwa gwitu twari on and off de gwitu de ko ya mwisho ngikara gwako